le lisosi apu pomu de pha le ake agoge odo akhi ala de pha no ista sadoki asaphonui do aweda ne lu ono hada sa aweda me no ista aphati aphomu lo age di I amodo apato oleba do phota pomu ake agoge odo akhi ala lo do tu amu apati we do soma de ke hi ni o do pa ole aphomu da we aloni lo no ista sadote sapotisite di to akehe suno pamu wasti su sopa amenya odo bomu akhotelu di to akadine pwa gomu do podo phado to phale atakhita la lo age di I ake agoge we lo temo se sadote sikhi sapotisite do tama atabu thole akale nule ekuputu do siba amano sare kwa yete nya lo kwa na timi nime pomu akhi ala lo temo se sadoki si lui sapotisi ye tilotisi khu do tama atale akatota tkhluwi di ba do kwa no ribegale a uplewele so abraha adopu we so na kho amano mileka aphokha sabutu ela agotga ha tho so tho athi se ole aphiba kho lo do phota pomu ni ake agogi ma lo me pomu lo bo lo do pwa phokha te tinya ba ono tga ba do le lo su thi tho pe do ma pwe athi se do heki tho lo te sumo ela sadoki si ye asapotha do pwa tga ami me sona bala do ama ami me no abika yila lo me pomu le atasa ge do le ame odo akhi ala tga lo me phokha tga ni me pwa ako do mata do me sokale apwa hi pho lo moksa yo ka soge ke akalu katha soge ke pwa dokna ta pho tilata leta pwe tisune tike amen